moji, dobro mi došli u Radine poslastice. Za danas sam vam pripremila jednu francusku poslasticu koju ste možda imali prilike da probate, a ako niste, onda ostanite do kraja ovoga videa i pogledajte kako ću ja napraviti Mont Blanc kesten poslasticu. A to je planinski vrh, kako znate, tako da će i to nekako poslastica izgledati malo kao planina. Šta nam je sve potrebno i kako ću to napraviti, pogledajte u narednim minutama. Ukratko samo za ovu poslasticu treba nam neka otprilike 3-4 dijela. Znači prvi dio nam treba kao jedan keksić podloga na koji ću staviti jednu kremicu od badema i onda dalje ćete vidjeti. Znači sad pravim prvu podlogu ili keksić. Za to nam je potrebno 140 grama brašna i ovdje imam jednu malu kaščicu praška za pecivo. Također treba mi 75 grama šećera i 90 grama putra. Recept kaže trebate pola jajeta. Nekad je vrlo teško prepoloviti jaje. Ja sam malo izmutila i vagnula i tako prepolovila. Znači ovdje ima 28 grama jajeta. I to je sve što trebamo od namirnice za ovaj keksić. Ovu dobijenu masu ću sada metniti 15 do 20 minuta, onako je na mekšoj strani, u frižider ću staviti da se malo stegne. Sad ću napraviti kremu od badema. Ovdje imam 60 grama mljevenih badema i od pola limuna korica. I imam ovdje 60 grama šećera u prahu. I kako sam prethodno napomenula, još pola jajeta ili 28 grama. Napraviti kremu od kestena. Ovo je mljeveni kesten, znači ja sam najprije ga ispekla, ohladila pa samljela. Ima 300 grama. Dodat ću 80 grama šećera u prahu i 120 grama putra koji je bio na sobnoj temperaturi. Na kraju dodat ću malo ruma. Otprilike možda jedna velika kašika. Pošto sam i ovu kremicu završila, ostavit ću također po strani i sad ću se vratiti na naše keksiće. Tijesto ću razviti. Uzet ću jedan modli, okrugli i vadit ću ove keksiće. Evo, pošto sam ove keksiće stavila u tepsiju, sad ću uzeti onaj prvi fil sa bademima i stavit ću u vrećicu za ukrašavanje.
se kolačići peku, ja ću od ove kreme sa kestenom napraviti nekoliko malih kuglica. Evo, keksići su pečeni i sad ću ostaviti da se dobro ohlade pa ćemo i završiti. I evo došla sam do sljedeće faze kad ću izmutiti slatku pavlaku ili tekući šlag. Ovdje imam 300 ml slatke pavlake ili tekućeg šlaga. I dodat ću 3 kašike šećera. Evo, umutila sam šlag u čvrstu masu. I sad dolazi onaj najzanimljiviji dio kad pravimo naš Mont Blanc. Znači, najprije, kako vidite, ovo su naši keksići. Po sredini svakog ovog keksića stavit ću malo pekmeza od jagoda. Možete bilo koji drugi, ali nekako mi se uvijek najviše svidio ovaj pekmez, nekako daje posebnu aromu. U vrećicu za ukrašavanje stavit ću šlaga ili pavlake. Kad smo stavili ovaj pekmez od jagoda, sad ću na svaku ovu staviti kuglicu koju sam prethodno napravila. Uzet ću šlag i ovo je ovaj okrugli tip za vrećice za ukrašavanje i sad krećemo praviti naš Mont Blanc. Malo pažljivo, samo ali možda vam se čini da je komplikovano, ali nije. Ako znamo da je to francuski specijalitet, onda se vrijedi potruditi. Sljedeće, uzmite najmanji nastavak za vrećicu za okrašavanje i s njim ću sada da stavljam kesten kremu. Moja preporuka je da kesten kremu obavezno propasirate jer će vam stalno vamo zapadati pošto je jako malen otvor. Ako vam se čini da vam je krema malo tvrda, dodajte još ili malo mlijeka ili još malo ruma. Ovako i pravimo, idete okolo, u biti samo idete okolo i pravimo Mont Blanc. I evo na kraju ostalo je samo da stavim još malo snijega jer uglavnom ove visoke planine uvijek imaju snijega. Kako vidite, predivno izgledaju. Ne mogu reći da nisu zahtjevne, ali nije tako ni strašno. Evo sad ću jednu prepoloviti da vidite kako to izgleda i unutra. Evo vidite, prelijepo izgledaju i ove kuglice i sve je fino vidljivo. Dragi moji, ovo su moje Mont Blanc kesten poslastice.
Pošto je sezona kestena, ovo je samo jedan od moga prijedloga kako možete iskoristiti kesten. Izuzetno je ukusno, malo zahtjevno, ali se isplati. Hvala vam što ste odgledali ovaj video i ja vam želim svako dobro do nekog sljedećeg narednog druženja. Prijatno!